do feel you media na bibi okotine fie no nya asam keto ti na me ka se ene e bebo ade a yem sentence bi a aban no e be ya sa ankora bi say no enye prison ene enye baby a but a place of information counseling center bi a e be chankora we be call because the boy bibia de by Emadek TV so ene video bi a circulate on social media na ye pese ye di ho nkomo na video ni nyina na say two SHS students bi video ananse wo leaked video bi apia bonten a wo mu gina classroom corridor ho ananse one of the corridors na school buildings ni bi no so wo mu gina ho a chese girl no akuntru no mu pa o ma boy no style bi a enya asem ketwa enkama kramfa wo mo ho na wohwe video na circulate na utumu say boys no ananse student nani na wo mo so ananse o mo ehu ne e course so and in the video no utumu say student no ananse boy na wo mu no eda so bo no school bag and girl no so kra no ehye the uniform everything shows say na either say working hours ananse make say school hours either say wo mapon na e wo so wo mo call back to wo mo dormitory no mo mienu ka akire ananse bia na ya no papa e wo se wo mo class na other students ni bi emaye no na bia wo mo take advantage yes but in the video no tun say obi na tete ba bia ono the camera esi wo mo so etwa video no cause we share video ni ya girl no cry to na ni just to make sure say nobody sees them doing that just say usuro say bibi sa besi ananse obi ehwe wo mo but unfortunately no video no aba abontene chese security pagidi na at the end of this program na ananse wo hwe video ni wi a ye the video ne link no beto description ho na won so akwa den akohwe bi ananse o comment ya ye be che ba bi a obenya video ni bi a den ahwe ne wahu se asem na ye ka no enye ntro ne etwa na emom nokre ene ye ka enkomo we ye enkomo bi a wasa mene wo mo enim de efa ban political issues, educational issues, and the entertainment, the sports, whatever it is, no ewo Ghana no wasa mitumi no mo etwe enkomo no mo nso etundu o ma no ebam bi esanse when it comes to child discipline and answer student discipline omo ebo ho modin ye pa mensa akamrante mienu ewo afidie so amdon baba etwe enkomo impenfo mpacho makwa baba Emadek TV so all right yeah Joso all right okay nyame adom bibia boko ye be go deep into the issue na abano I believe say video na abana circulate a student no and answer two student no exhibit sa behavior me sure say mo sa video no and no ho komo na ye ba be di first of all in the video no ade na ebema enkwala ye do ma ko school say wo mo konkosua ade ebe go to the stand say wo be ye video bi sa na say wo be have sex ewo school premises na enye fie mpo na ebi omudwane akɔhye adu me pese oboa me kakra ade ade na be man kwala yesa ima me da wase the medical can say so me hear video no na me go papa I was very very angry na esan so are ho say enkola edema ko school say monko na monko sua je ni die nyansa ampa me bo man na mpu say mapon say abre na school da ho school mo say dey amotimi ko yesa de no na me sha na ebufu na ubu say den na be ma sa enkola na yesa de no me who never be say I usually attribute these kind of things to the emergence of social media. So ama enkwara na benya siso aso bi o mo so ama ejino ho must amanya so ben bi ejino ho entiase and then pan na beba ama motimi anya sa akoduro ne say classroom enye inside impo abonten now oba ma ho kwan na onyanko be ma ne wada o school
so be tell baby show so be tell baby show so it's no na me dem me hu say the baba na basa na say bia almost school na e ba na security sem na ho e wo form na students monitoring say teacher for no abrona mo ko mbe say nkwa na obi a e pon obi a ko na dormitories na na ma na say monitoring no and so e wo form na bi bisa and our security system that was more no so from me me sa nkwa no anya sa akudro na mo de be time ma no na anya sa pa de na me nim de at the corporate be hye sa nkola we kutu pa mo ma sa de no so ho ti ima ubusa ya de ma je me no no Mr. Collins, my miss our question ways to set student here one more ewo ho ya na say wo mo videos aba bontin a wo mo have sex and I say wo mo da ewo sa video we mu no also ufi say and answer person bisa question bi say e de ba den na ye betumi aye atumi a make sure say sa niema we no because me gidi say bi because wo ba bi foforo bebre na no no person me hu say akwanya bi na ya na nkura ne pese o mo gye kwan ye kofie ekodi agro bi sa na munya kwan ananse ye school no system no niema bi na enkoye nti na mankura ne yesa na won so fi say dia de na school no ye betumi aya ye betumi aso sa niema we so ewo school bi sa. Okay, that's hello. I mean to say morality, the standards of morality. Hello. Yeah, you talk pa, you talk kan. We say the standard of morality started falling ya. You na mu bi yati anu asiso aye kan no enye ye morality we senior high schools are falling atete apansam. Because atete apansam ba sempeyfo ya mfa ene nsi form a ya make sure say omo find culpable no they are well dealt with betum rebi no a school for omo ye kra na omo nyede omo mfere bi omo nsuro hwi because onim say oye kra na e dey ni betu yentimi bi na di yentimi nchene unlike first even though na sad the first na ekoso by say in emergency of social media na amana possible say wo ye kra obi bejire ba bi no ayeden no atwa okay ntino mean say omo yes ha no they should be well dealt with so the better deter other people from engaging in such acts meaning say you must buy that I just say we just say education na you try say be impact ama omo no and said am ko yi because school a place for agency for socializing with me at the reforming quality morality idea school should go here pass or anti-LGBT bill yeah ama parliament pass this law here separate president or be appended to this bill it is a morality here party and finance for ma a bedroom ribino and Colano, baby, I'm bit majina at the aya and Oga world with our quest to ensure that we bring up well trained and then people who are well brought up our system. Say, Mr. Edu, Mamin Samisa, our last question, Sana, Yabeko Yako. Also, Ufi say, a deba de pana, a was say, Yadisha Ghana education, a mirani sim no more, a bit to me a bois, ama SHS. Those days, because those days, na near senior high school, no, na say, yes, at the same, and I say, and answer Mr. Yi Kano. No cross say any man no koso. But then at the end of the day, na ukra no usuro mpo say ubekwa ko gina pete mu say na ba bi sa ayesa ade no. And na utu say nkra na aba no ensuro say obegina bonten wo mo aye expose am to the sense say na obunti akola bi boldly kram ye sure etumi de nsa pem de bo identify so me de my boyfriend ni wo school yes o me de we na ye my boyfriend. Sanye ma na ekoso no ekwa ben so na ye betumi afa so ama sanye ma no eto atwa esan se
oba krum ye say Canada krum ye say na most of the kwara was krum ye say no wo mo no fifie na ko school enti so wo plan bi ni ade kra na wo mo na just short period bi no mba bi di no school wo na o ma san so akofie akoye ne o mpese o mo ye bia ba ye ne ye ho na ye Ghana ne de wutum say nkura ne tumi be di 3 months 4 months enti ede ba de na Ghana Education Service ede be kan wo mo nyema ho ananse wo mo mra no ananse mo rules and regulations ho a ebetumi ma sa nyema we bia ye hu no eto atwa kra but that's it. Asam ne de araho ai nyina no ya se bibi sa timi akoso wo yen shop yen siku mu na ani di sem kakra san so ne se na se GS de guidelines aba as to how and fly even who say omu eda sa suban bi say yedi wo yen siku mu no yedi on befa so nti wona de o maya de pa ama ho aso twe ani bibia o wa me gidi se school ni mpanyomfo no so de ebegu akoma hwe se ne nkola na mo ye sa de ni bidi afi no ye yi no so fi ho the message so aka ne se e wo se yankura no ye sensitize omo sensitization I want say abrano nyina no ye twe omo adwen esiso because I think that most of the time they do some of these things out of ignorance. They forget, sir. The internet doesn't forget. Omo represent internet na o na see ano obetime ka se bia wo gine ba bi obi ehu a wo ye boni bia na wo ye bibia ensam fata o na emo no obi so te ba bia akuta camera wo de ye de odi twaw se ebeto emframo mu a emmo de enum gwase ebebre osuku no ebe enum gwase ebebre obusua ene sebe wa sorry obi bia omunam popompo so wonti no media de make an say abrano no yenkura no yefiefie mu yen sorry mu omu be school mu ne ade yen sensitize omu yen cheche omu no mani mra omu ho so se tisia na wi ase no enti se friends ni bi mu utimi ye bibi no akwhye kokko ma ye bibi no afa ho de no 24/7 nkoko kuta camera here and there se wan hwe ohu yi a woni beba ho so na enum gwase na ayede ato ene obusua ne na popo no wi bia into the mechanism sensitization we should what ensure say yen sorry mu ye fefie mu ye mosque ye be dia no ye be cheche nkora na mo mani aba o mo ho so say say anima bi say no wo ya emwa e de enum gwase ene bebre obusua eto so bi mu so no where your rules and regulations na then I way school money and then me who say something not third force e be when you prison so when you prison no because o my side way school school no my side way when you sure say ankra we betin akọ school ni bi mu abeto enframa mu say no nti o say nya I don't know how to put it but o say nya avenue bi nya center bi a sa ankola bi o mo ti say no ye be fish o mo out okay na edo mo akọ no mo na e mo entity ankasa ebe bo ama daachi no emo mo nkoye sa ade ni biemu na afein so no ebe so be yesua de ma afoforo na mo so nkoye sa ade ni biemu because usually in the end is say we mo na ye hu mo say no ada say school mo ebe pam mo free school mo okay won ebe rusticate o mo ebe yi o mo di no mo free school mo na ye yi o mo free school mo sa na the question is what next so san kola ya be nkra bo ne ya hwe ya suban bo ne bi o masa kwa da na di wo fie no ye o mo di ana bibi o kwatene fie no nya asam keto tina me na me ka se ene e be bo ade a yem sentence bi a aban no e be ya san kra bi se no enye prison ene enye be bi a but a place of reformation counseling center bi a e be chan kola we be ko because the boy no ma enye that normal okay for students to do this kind of things so Inti me say Collins will be bia so de kan ho a yeah Mr. Collins who will be bia de kan ho a said okay me no ya adwen pa me bradu me no ya adwen say I was education echo because Ghana dear even morality ya dia yen to ho de dem kra Senkola is very reprehensive Senkola Nkola edi wa ku school se ku sia de na otumi kwagina abonten so kwesa nemu wi ede kra na be ba utrim se kwesa ede ba o se nti wo be ye kra na nkatwen e bia wakofie no de ene de doma ye de chese yo musuban dada ayo musuban ya bia omo no fie emenye so se bi omo besua gu aba obi a nti awofo they have a role to play. They have to make sure say omo betu omo manafo
the consequences of such act, because act we are being that we ba benyini as we pay minister, we pay MP, we be religious leader, ni akofa video we aba, we be den. Yeah. We be a bit more hound too for the rest of your life. And just how for the day, prioritize it. Some be more do kola and said the be because it's saying a teacher for na abaya je power ni be through nsema say a bit more reform kola ni year. But I said it, no, and revisit a pass. Is it some of our way? And revisit a pass. Quite a fast, so it will even though Tetanona and collab on the same day by saying the emergence of social media. I'm out deep on the back of pet. Now I spread it widely. But he's saying there also our phone. Prioritizing some bet about the consequences of such acts. So the bear desist from committing a similar act in future. Madam Asi, nyame nhyira Mr. Du and Mr. Collins, nyame nhyira mo say ye frɛ mo baaye. Ye mrepam ye besan so afrɛ mo ne no mo edi enko bebre. Enti ye dem ase pa. Okay, so that's it. Yeah, that's it. So my Echia watiefo nso nyina. Etiefo na ahwefo Mr. Du and Mr. Collins na yensa kan wo all the way from Ghana. Etwetwe nkomo fa enkwala yi a wo mu videos aba wo mu gina school premises na wo hwe empamu agro bi a wo mu di seni abaya no kra koto ho na wo de ne nsa ba ko hye ewura baabi pia de na de tu mu pepe ma ne fa level no tumi sa kra no eye school mu no besu asa ne ma no say school mu won so no su asa ne ma de ne na o ye fast learner pa na areho eno mu di nkan kan na areho send them dinka kai no comment na me fa video no and send o na wanya bia eden ahwe ama won so wa futu bia de ama wo ma se wo mpese wo be hwe video ni dia ne na me comment ba pese wo comment nko a wo hwe dia ene comment na subscribe to Emadek TV nyame hia wo bibia wo hwe Emadek TV ye be san so hye bia bye bye.